Si. Tantat map jujwet sa men mou gagin la den. Yo G, sa gen? Oh, ak pase men. Ap chache lontan bas. Konen men. De situasyon peyi ya bay sa, moun baka mache, kon bon ti lage nan la ri ya bay sa yo. Ya, oblige chen yon tik pou mit kou yon men. Yo, mou kompon nou men. Sou kon sa m bezwen la bas? Ak pase. Mwen pala ven mi. Konen telman ge bezwen men. Non ti kom moun kote vwe si te kapote m la wes. Kat, nan mouve bo la ou chéri. Sak pase? Bakon good. E bako bouzim nan? Oui men, pa din bak jen non bas. Bakon good la nan. Yo men. Yo, bon mzou men ata kon ti jen. Yo, e ka sonye bos. E ka sonye men. Kom si, ou baka pon kon pou fè men nou kote. Yo, sot nan la riyan men boase. Sak pase men. Sa ou di a on beli do bom la. Men se pa soti mbala soti non chéri. Sa konen vin pa so. Konen a cause de situasyon peyi ya. Ok? Travay yo vin pa izi. Men konan se ton wap di sa. Mwen mwo travay telman reme. Sa, ki sa konen cause mbaka la den? Men travay mwen men sa konen ki sa li? Sa li men. Elektrisite batiman. Men sak fò wò ka fè l kote yon waz. Yo, epi yo pou met 2 yo ou bet. Ou konen mboko ge pitit. Yo, ou se mboko ge pitit mou ge tè tou baz. Ou e ti jen yo, gade bou we. Kom si, sou wap gade la wap wè le ti jen ka pase la ou telman red baz. Yo, ge ki nan mouve sak met ge ki travay men. Ok, mkokwen so diya men baka al mouri pou sa. Mba vli al mouri san mboko go timon. Yo, bam men. Elektrisite batiman, son bagay mwen men li. Sak pase. San koz mbaka la den, la me ya. Sa li bakon nanje men. Ha ha ha.